أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hamdem šučuri čera samo mare gospodare Allahe Azza wa Jelle e gospodare e stvoritele e jagačija tarohavaya e pruve mondua su sima škaral gospodari koje manuše ko najšužo obliko stvorija ratija palodoa ko dini islami uputija je trunka imani ko kalbi mukla embare blagodatija dija. Salavatem selami biçalaci kamarom avlo peygamberu Muhammed aleyhisselam lesiri familia ehli beyti leselam Allah o ashabija emsama ušakula katrudinen pe džiko sudnjo diveki praksa tanen o Kur'anu suneti gobor kaderi kaven Allahun amin. Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Amene tefsirja znači Reslam ki sura Al-Baqara oftoar dëshu enjato ajeti koto Allah Azza wa Jelle kao čeri وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Tmo Allah Azza wa Jelle hem kada kataru Allahi lenje knjiga kitabi alo koja potvrdini o hako ili o čačipa taro do vas on veći silen a panda put pangleder on protiv onevernikija molingesar pomoć lenje tavel a puna kada vela lenge odoa so lenge penjardo ono doa ne girinena pa puna Allahe soronaleti ne kaovel uprav onevernikija. Dobro. Kada alolenge baš o Benu Israelčani ali keraj dale lafi kitabun indillah knjiga kitabi kataro Allahi savi knjiga alolenge o Kur'anu susu Kur'anu čera lafi taro Benu Israelčani kola doresle peygamberi aleyhisselam a on tane potomkija taro Benu Israelčani. A puna pelenje ke dalo kitabi e knjiga, mislini pe ko Kur'ani, te potvrdini penela, od vas o si kilende. So si kilende? O te vrati. So zuntane o potomki atarobenu Israelčani, ala doresle peygamberi aleyhisselam, pa vela nenge kitabi knjiga koja potvrdini od vas o si kilende. A kilende i tamo znači od te vrati. Pa vela kitabi koja bi potvrdini, znači od vas su ostiren već taro te vratihem, taro inđili. Luno Allah Azza wa Jalla kate, a panda poanglal, on puna pomoć protiv onevernikija rodije. A onenge peygamberi, najšukar, birimo, ama puna ovna hinekatar o potomkija taro Ishak, nego taro potomkija katar o Ismail aleyhisselam. Pa kao ola se vepi sose o Benu Israelčanja, to jest o potomkija taro Benu Israelčanja, kola doresena je peygambera Isa Muhammede, ola se vepi demek tena aksepterinende. Se bepea kaj na alo manuš koaj tano so lenda. Taro znači tari loza, taro Ishak, nego avela taro Ismail. A panda poanglal, negoljo peygamberi aleyhisselam te avel intereseu, on ja je kaj kavel. Olaj ne nediva kerena sine kaj kavo peygamberi. Pa čak i ne pretinena. Avere narodonje, kavela minge peygamberi, tumen kad iken, tega na men tumen isite pobedina tumen. Ama kedalo peygamberi aleyhisselam, neli ono le na prihvatije. Odle se pe on hine pa na poanglal, protiv onevernikija pomoć rodije. To jest, dovije molije, e Allahe te bičali lenje nekas, ko šaj značilen te pomožiri, te šaj nevernikom demek te pobedinen. Pa rodije znači pomoć. Hem javerenge pretije, čak falisale, lufdisale,
значи пейгамбереа која валяни ленге тавел. Па ке да ало ленге, оно дова сочеđe од бацие или пошукарва кердо негирие. O евреја таро хајбер, он често и нелен проблеми je ке племеа таро гатафан. Јар вичини по двајк племе, немца стално и нелен проблемија и нелен люфтератија, стално бина шален. Па бихине доваченен, рабби тут молина, те би чалеа менге некас, сар пегамбери, коле апуа мен олен ка победина. Па претие значи манушење, пегамбереа, само тава маро пегамбери кади кенту мен. Па пуа Аллах им се вачена те, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. А панда бут по англал пуа он, и не дова черена, то есть Аллахе молинена са помоćnije te bičali protiv o kafirije. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. A kada volengi od ova, son džaje kajtanu, čačipaje, ako on znači kod ova naveruje i keva fija ali odbacije. Odbacije kas? Odbacije negirije e pegambere, hem od ova sova je o pegambere avo, to jest o Kur'ani. To jest o Kur'ani. Pa nastavino Allah Azza wa Jalla enjavar dešto ajetim ka penel بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هو الله عز وجل jadnoj, lošnoj od vas so se on bi kisali. Te na veruinen kodova so Allahi objavija. Sebe pi od ja mržnja so Allah katar pošukari pa pirofadileti dela objava ili bičaljo kole se kase ovkatar pire robija mangela. Pa puna on uprav pesticidije e Allahe siri holi pali holi. Allahe siri holi pali holi. A puna je kafiren ađičeri je azabi koja ponižini. A kva je tjavela palo so o potomkija tarobenu Israelčanja kola doresena je pejgambere alihi salatu wasalam odbinena ole te prihvatinene zar pejgamberi koja znači len javela objava je kela feja Kur'ane. Pa bunu Allah azza wa jalla bi se me šterev. A kva bi se me Pajtano, plape, ružno li od ova, lošno li od ova, so se on korkori pes bikije. Kva bi se u arapskoj tanjek kritika ili pa pogrda, sar so, na primjer, ni'me koristini pe baš i pohvala. Na primjer, ni'me rađul Muhammed, divno li manuš o Muhammedi. Pa kontra koja kavate pena, suprotno taro ni'me, divno li, ovela kva bi se, lošno li, ružno li od ova. Koja je ti penela pe, bi enzel Allah, o koja su Allahi objavija, su se na neva kerdu, šaja vrčane koja je ti tavel, šaja te penel pe, o Kur'an direktno. Bizo te pumpe, od ova su Allah objavini. Nego a kad te pumpe, dela pe hem o cili jasno i tanutar u Kur'ani, ama mangiloj te penelpe, sari lošno o manuš te odbini o Kur'ani, lošno i da te odbini hem kretija vera kitabija, to jest objave, kola Allah azza wa jalla ki puf mukla, to jest te negirini, te odbacini. Podolesa kad te penela pe kaj direktno samo pe kitab, a na ne precizno kova, ama mislim pe direktno ko Kur'ani, ama kale ujedno a starijem javera knjige objave, sar su je lošno manušte odbine u Kur'ani, lošno i to odbini te negirini, ema ne objave kolo Allah azza wa jalla mukla. Pa sar su Allah odbinje u Kur'ani,
па гледера како уствари он сочерđe. Па одбие сине, емо те врати, емо одбие да е Муса те прихватинен сар пейгамбери, ем ле те веруинен. Па на буд по англедер, он исто аква вечерđe касаја. Е Муса алейхиссалам. Екфуру, екфуру, те на веруинен. Ама ква екфуру, одвајтано, ко презент. А ке да нешто презент, одвајтано, континуирано, нон-стоп, бизо течинаве. Значи, ова е келафеа на верује. Ни ковак ти е Мусасо, а на не те верујне ни ковак ти е Мухамедесо. Е келафеа, он копиро куфр, копиро неверување, устрајна и не, емо два преносијапе од два неверство, ленгоро те на верујне, анди генерација ки генерација. Екфуру, на не те верујне. Па на не те верујне, ние пегамбересе, алейхиссалату вассалам, е Мухамедесе, о потомкијата робени Исраелчања, сар со наверујени оленгере ангуне, е Мусасе. Но е тамо едноставно, нели? Па у проблеми устварија ката робено Исраил, уопштено. На нео проблеми е пегамбереа, него нингоро и проблеми директно е Аллахеа. На нео проблеми пегамбереца. Они силен проблеми, ако шајте кена, е Аллахеа. Багиен, но Аллахе. Таро дја злоба, тари мржна, тари завист на верује. Себе пеасо, вачерджам, очекуе кај неко пегамбери би чадокавал ленда, таро бену Исраелчани. Ама ке да дикле, уствари, као пегамбери, ало катаро Арапија, он на мангле те верујне. Тепене и битно и котар кавел о мануш. Зарам на не битно мануш куртали мотовел. Со и битно анди сави која, например, дикем пример. Перела ек манушко пани, амано пани си крокодили. Во крокодили сигарите авел, те хали манушете на каме. Павела ек филани дуралдан прастала, hem фрделле се шелоте, а стари пете спасинле, и акна ке тврдяле со шело, акнано пани сој, пучела мануше ту, андо монаро долина, минација лина, по манушна на ју. И река, па добро, да ништа, мук нека ално крокодили. Замислен, а па е велато менге пример саđа. Значи, велато менге мануш биримо, катаро Аллахи, бичале објава китабеа, ти кале манушен, таро зулумат, таро тамине ко нури, ко светло, емо на мангена те прихватинен себе пие мржња, со исилен на ало лендар, него ало таро Арапија. Па и пример еке, зареди битно од ова, ко таро манушкаво? Зареди битно од ова, ке да Аллах нека збирини, зашто тоа Аллах е заоđele, пазе, катар пиро фадилети, касе мангела, катар пире објава бичали. О Аллах од ова берија. А не битно која кана. Зарем туке пречи тове мудардо та савдо или па тове спасилно. Фебау би гадабин ала гадаб. Па он ки песте пла холи пали холи е Аллахеси управ песте ци диела. Тоа не са учењакија, а кеа холи пали холи која помини пеко Кур'ани, тоа кеа ангуни холи таро Аллахи и не ленје ке да он почмие е гурумјате обожавине. А е тој што холи тани одија со намангли управо пегамбери о Мухамеди алейхиссалату вассалам те верујне. Дисаве па пна на ангуни холи сине акија со намангли те верујне ко Иса, а е дујто ко Мухамед. А отрита па пенена на ангуни холи тани одија со намангли те верујне ко Инџили, а е дујто холи тани со намангли те верујне ко Кур'ани. Означај слично и тано, саргод он управ пестеци диевуцие е Аллахе сири холи пали холи. Волил кафирине азабу мухин, а моје кафиренге припадини и кладжутно азаби или па казна. Катео Аллах
Diken naphenela walehum shaya garo ajete za určini. Walehum te pompe olenje pripadini lađutno azabi. Znači kase, pa šo benu Israelčani, hem lengere potomkija, so odbijete ürüneneme peygamberen ku kitabı. Shaya garto, abo Allah puna walil kafirine, kafirenge pripadini lađutno azabi. Wallah ga te obratini pe ko trito lice. Sad te pene oleni kalđanen kret kataro kontekst. Ema kava si kavi u stvari kao na nebitno. Si kavia menge kaj ništa naznačinena. Lengiri bezvrednosti. Znači Allah isključijanen i kalđanen kretan do kontekst. Šajate prvo walehum, a olenje pripadini lađutno azabi. Ava na, walil kafirinu. Allah će lafi ko trito lice. Znači len zanemarja uopšte. Ne obratini pažnje u prolende. Olenje, znači on na dobro bitna načelna uloga. Ama, a kavada značaj obuhvatinje im nešto aver značini. Vakerdo je ađahar. Kogod ađaharka postupini, sar so on postupije, no Allahi leka kaznini ko su ljudive. Hemlela džutma azabi kazna kadel. A kva bi tepena ađar bi značini. Pa nastavino Allah azza wa jalla pojenjavar dešujek to ajetijem kapno وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah azza wa jalla kate akedalenjeva keripe verujnen anodova so o Allah objavini onva keren amen verujna samo anodova so o Allah amenje objavini a puna nanete verujnen kodova so palo bia objavavelo to jest ko palal dan so objavimo anodova na mangena te verujnen. A puno je tamo u stvari čačipa koja samo potvrdini istina o hako katarodova su već ne nisi sova čerđava. So ne nisi o te vrati. A so objavi salo palo dola o Kur'ani. A o Kur'ani tamo od ova su potvrdini već on su i sine nam ki pesti kova sta. To je to te vrati. A on na mangena te verunen ko od ova su palo te vrati objavi njape. Pa onda Allah ko kraja učela len. So se panda po angleder, Allah esere peygamberen udargen, tesiyelle manuşakla verinen. Dikkat. Hem kedalen je vakeri pe verujnen anodova ko so o Allah objavini. Kad te normalno vakerga, mislini pe ko Kur'ani direktno. Saklajtane ajetija uputime manušenje ko vakti taro peygamberi o potomkija taro benu Israelčanja. A kad to Kur'ani direktno lendar lafi čerela. Sakvaj tepena kitabi ko objavin gjape peygambere se. A o potomkija le doresle. Pa počela li no Allahi so se na verujnena od ova su objavini pe. Olava kere na men verujna samo anodova soja menge objavimo. Mislina ko te vrati. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Ama na ne te verujnen ko dova su objavini pe palal. O Kur'ani palo te vrati. Ma pazi na kate, sijek buti. Lengi ket penela pe verujnen ko dova ano so o Allah objavija, on va čerena amen verujna samo ko dova soj amenge. Unzile alejna. Samo do ano doa se objavimo amenje. Diken, bima unzile alejna. Samo ano doa se objavimo amenje. Na vačerđe, bima enzelo Allahu alejna. Ki smisla gabi alim tolo. Bima enzelo Allahu alejna. Ano doa se o Allah amenje objavini. Na. On puna, bima unzile alejna. Ko doa se objavimo amenje. Sarke da ona kana, a kate Allahe i kalđele taro kontekst,
па черен Allah и само коркори пестар. Па ленјера не битно кој ленје објавини, него и тане демек он битна ка се објави савило. Значи он черена демек бари улога. Па кате у Кур'ани лен опишини сави имануша, ки сави степен шајте джанда, обходиба чак е Аллахе. Чак е Аллахе сар по само начин. Па кате ек халова? Он ствари величинена пес, а не Аллахе. Одала зои никад на черчи. Ама кате аджара авела. Значи улана кма веруинано дова со Аллах објавинга аменге. На. Него веруинано дова со аменге објавимо. Исклуче значи Аллах е креп. Па кате деме кончелено улога. Он та не битна. Амен ке дјама каде сталафи па на англали пан шо ефта дерсија не битно. Ке да ола песма тринена кај тане ки дуња углавно и тано демек највредна ко Аллах и катано сао мануша. Кај тано демек со манглек тари страна е Аллах е сири. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Ама на не те веруинен ко дова со пало те врати објавини пе. Тоест о Кур'ани. На неко Кур'ани те веруинен. وَهُوَ حَقُّ مُصَدِّقَ لِمَا مَهُ. А ов о Кур'ани, оптамо хако чачипа, која потврдини кај си истина чачипе, од вас он веќе исилен. Ама он веруинена само кодова со лење објавини пе. Добро. Ако веруинена кодова само со тумење објавини пе, и сијек бучу жо пучи беакате. О Аллах илен пучел. Ако веруинена само ано дова со тумени си тумен, со тумени објавини пе, е келафија од те врати, Аллах пучелен фелиме тактулуне ембија Аллах мин кабл. Пучелено Аллах сосунда панда поанглал, Аллах есере пейгамберен мударген, те сиенле му'минја. Значи он му'минја, он веруинена, код вас оленје објавимо, те врат. Добро онда, со се мударген. Аке, веруинена ко Муса соро шеријати, коле соро китаби, код вас оле се објавимо. А о мудариба е пейгамберен, ко те врати да е забранимо. Значи, хемо мудариба пейгамберен, премало Муса со шеријати, е келафија ко те врати да е забранимо. Па Аллах дисар субханаллах, ирини тепена одма противлене докази. Добро, мен веруинена само код вас со туме објавини, ко те врати тамо. Ама сосам да па набут по англал. Аллах есере пейгамберен мударена. Те си елекла, ва ин кунту му'минин, а вакерена кај сен со му'минја. Ова е ненде познато, кергјам нафи, значи окова курко со ине пенџарде, ко мудариба е пейгамберен. А кергјаме, му дојтал народо, со најбут пейгамбери, алињу Аллах бичалджа. Сабале, оја, ко бену Исраел, сабале Аллах бичалнинге пейгамбери, панда акшамина алесла, Аллах мударгене, дојто пейгамбери куѓа. Чак ек предајлене помине бе пума, кој ек две би мударене, втавар деш пейгамберена, па два би стреминен педжан песке таво пазаре, би керен песке бизнис. Кини ба би кип. Си хадиси родојсон, таро сам клад помијамля, ба одавно, па насигурно мистер јамле. Хадиси кој таро сам капнала гјар, ешедду наси азабе јаум алқијамети, раджулун, кателе небијен, еу кателеху небијун. Мо пейгамбер сам најбари казна, најбаро азаби ко судњо диве, као еле мануш со мударджа пейгамбере. Или о пейгамбери мударджа оле. Добро. Ко мудари пейгамбере, джана одајтано завизо лошно ептен мануш. Најгоро. Ама касо пейгамбери мудари, а добро, пейгамбери најдете мудари, него ли најлошно мануше. Најтамо ке остава. Па сарко тирине е сарки врста манушан тај најгора. Манушакула или мударена е пейгамберен, или пейгамбери мудари олен. Па пейгамбери најте мудари осим најлошно мануше. Најте олене ки историја бележимо кај буте пейгамберен, значи мударген, онда одвесе да надоизингјаваме, помингјам, наре ништа чудно, ако е пейгамберен, депена кој е савко баро број мударџе, мучие, малтетирие, зети, черџе, узнемирие,
со онда де обично манушенцо дојленге ништа, дојленге ништа наспрам пейгамберија кола и не бириме катар страна Аллах Азza wa Jalla кола виле лентаро зулуми тари тамина конулити и кај со онда значи веренца ленге ништа свето на не кеда ленге на ине свето е пейгамберете аракенте пазинен лете меруинен не се респектите си кавен па со онда веренца а пенџадоја ми ги сапомјам ко само са начин само обедно Исраелчајне обходинена пе е Муса алейхи селам кај ниса оеде би респекти премало лесте на сине. Добра, ката Аллах се ризенеа качова, па Аллах те дијас нага такати вакти джанипа, а на авер курко иншаллаху таала ка наставина. Воин са стеко сабари, ва ахиру давана, алхамдулиллахи раббил аламин.